Šta je to delirium tremens? Delirium tremens je ozbiljna komplikacija alkoholizma koja se javlja kod osoba koje su dugo konzumirale velike količine alkohola i zatim naglo prestale da ga uzimaju. Ovo stanje zahteva hitnu medicinsku pomoć. Kod osoba kod kojih se javi ovo stanje nastaje konfuzija, dezorijentacija, halucinacije i ekstremna anksioznost. Često im se pričinjavaju nerealne stvari, a čak nije retkost i da svog člana porodice vide kao potencijalnu opasnost i da ga napadnu. Fizički simptomi su drhtanje, znojenje, ubrzan puls i povišena temperatura. Kod ovih osoba može doći do dehidratacije zbog povraćanja i znojenja. Delirium tremens zahteva hospitalizaciju. Terapija može uključivati sedative kako bi se smanjili ovi simptomi. Pružanje emocionalne podrške je veoma bitna u samom procesu lečenja. Mi na klinici Dr. Vorobjev lečimo sve vrste zavisnosti, pa tako i zavisnost od alkoholizma. Ako vi ili neko u vašoj blizini ima ovaj problem, možete se javiti na broj koji će biti u opisu ovog videa.